So hati nyonkoro kuruga Kigezi ninyija kukoreka ngu Kigezi twiine eby'obugaiga byingi munonga. Twiine wolfram, twiine tin, twiine iron, twiine gold, twiine tourism, twiine ebintu byingi munonga. Konka warahurireyo industry ya iron omuri Kigezi. Twiine miliyoni 3 tani za miliyoni 3 za iron ore eri kugereta eri hasi y'obutaka, according to the geological survey ya Ministry of Minerals. Abagerezaho kutapinga n'abarubanda niho bihamu zitarukwe. Yes, abarubanda nibatimbise shururu. So tino ko kubasa kutimba tani miliyoni 3 uri kugitimbise shururu. So hate ukwena ngo tukyetegerezeje iron ore niyo bari gukora mu steel. Tarwihange ryara developingere twiine steel. South Korea kuza ku developing kahika heri ikatekaho company ya steel iba kweta POSCO Steel Industry. Cheap steel niyo yabasize South Korea kuombeka amakorero gayo. Awatoka yombeka amakoro twiine steel. Backbone ya economy ya Uganda no bajangu na agriculture. Backbone ya economy ya America na steel. Erizoba China eriyo ne developing on steel. Konka twiine all the necessary minerals zo producing a steel. Because Kigezi twiine tons miliyoni 3. Uganda yona nabajabarra tons miliyoni nkabitano. So waba none tukano tuzakombeka bujagari steel eje nyingi bakajimporting indigenous scrap hamwe nabo mu Rwanda bakutimbise shururu. Natuenda kuombeka railway steel kuza kuombeka railway ne kurwa natuza kujiha hero konka tubyamire iron ore abantu ne bitu ubwo. So nacho tukugera ngo the state actually can get our government state ya Uganda our wentano sa government na state. State ya Uganda netekwa kwija ebe actively involved mu economy in key strategic sectors hatanka steel production kugira ngo tubase kwe producing ra steel abantu babone mermo tubone cheap steel tubase kuombeka foundation ya economic growth.